Kami itu sih. Udah lama. Kontrak mana tinggal ada. Orang esok dari dah ada. Ada. Oke. Nama bawranon, gabi sudah iba songonon. Dakulani, do muse pemerintah gabi alo. Do muse lapor itu. Do muse reveni si pote nama bawran. Las do muse manuru iba. Orang nama itu kolon kami nama bergaceng tiba. Tu dia nama iba nang nama ngulung narakul lakku boto mang tu dia biawe. Hola nala si pote, anggok kulala persoalan mon. Angku salele ngoluk satu si pote ulala. Naso mungkin lo merdomu be. Awala idon tayo na usira. Pakai zongon ni marsikora na marlapo tuwe kon. Oh, sabor manibi tahe ko lang ni sipote. Parang mo, tutul. Babaw. Ako daw si mga nakataho. Ay nang ko ara ni hoy man nahansura. Nakatahat ba to hancur. Ayaw utak ko sa markara rito. Naka mabayar utak ko. Gargadyo. Ito lang turo ako marlabo. Pasingo do inatan. Kato na gusur ko. Syukku si tibalaw do si Tarbal. Lakke bayar utangmu. Ako naman ako to si Belado si Tarbal. Dahil Ada kontra ito ko. Lakke bayari. Si Teleng mo song binigyan. Yan ang mega sudah lah ni ho. Baru sudah apa ni benda gabe sudah. Lah rarat to. Rarat. Ako utak ko sa markara ko. Go utang murang Ay dalam magkarahiran na mau sa botong. Ay habu bahay naroros si Charbalati. Waktu tibalo taga. Pereng ma. Hola di sono marlabo ito roro mana. Dia jual aku majuban ang koy tahu mana. Si Hon na saya unang sepi na pini jo. Dan boy terpisah hawa mi do talaw dan Ay, dua. no, ay, nga ni si Tulapon na waro. Lo terpodo mi son. Tapos bawi paingo tawa sa mula. Jerry. Tawa ilang inaku. Oh, todo tenang jo. Coba nga, ini panas bang. Udah jauh tahu kamu ya. Ay, humas o ibu di marlabo. Jarang macam marlabo. Ah, kaya luar biasa. Sungguh kasol mau. Jual mardami daw sa usalak ko. Dia telepon di struktur na baru. Ay, kapan lah suruh binuk kay son. Ni di puro mubah una dua. Ay, di man nirokon. Tama mardami jo sa minu pita ano may na Ay, orbeday. ang gusto na mardami. Son. Wawaro na mardami on. Ay, tunggulo ibang ko mardami ro. Yes, Lorohan. Ay, yes, makarang niya surat mo. Ano sa rohan? Belum. Lama tu ayo, minum. Ay, nga, ito lamang gutoy mana, lo may tahoy may si. Ay, lo mo na, lo ilang ko inapod do. Bayi mah. Lo may tahoy si. Bay majo. Ay sudi. Cari minumanmu, cari minumanmu. Kasaksang dia segala macam. Cari minumanmu.
Baju minum aku tuh, bayar mulu minum aku baru. Sedih itu Ador buki masongoni. Bebas mahobo lo isok kalahon. Aceh bodoh bodoh. Alahonat si kolo hamu. Roy mana kan rohamu. Anggoy susah mau. Anggoy sodro hamu baboy do bayar romu. Aku saya liom mulong mangkusuror bereng nih. Lagi hakun mah. Kantan maiki. Kira ora marmeme apa lo ngira waktu. Nih, bicara no kasaksangi. Do kapanggang pas sudah. Oh jangan biang mana deh. Baik do jangan biang on B2. Ay nang kutulob sa tip song mar lang lalo ko na kuning. Perlu pote nih yarok pote nih. Lengkap mas sudah iso. Terus na masong nitut ng ibayo. Wah. Ni. Amo sih. Tu ako na to. Nagitang no. So ina pagkatanya sa heran na lo mabayar. Harus sobur may si Bili naman utup yun. Matahui may si. Ipe mardabe nga biya. Ay do na hurok ko. Ay ho. Oh, mana ngaro Bah, ngaro jor Aduh, ngaro ko man. Ngaro jor rusi. Sultan Belanjo. Pak dia udah pencaitan. Emang bah. Sultan Belanjo. Ulo ba? Minum. Wah. Oras. Oh, rasa kau dulu bah. Kau dulu bah. Oh, bah. Sedih nang rampak na turun nang. Dok. Teli tambulan. Wah, Sultan Belanjo. Ay, saya sudi. Minum. Caro. Sasang ni. Baru murah B2 do. Bisa ada. Ame sih. Lihat tu sini belon. Ayaw mo ba dua spesial? Aduh, sila bela. Ade, ang bidua spesialin na. Ay. Sali padok ko ni di. May dua spesial, bulong botik. Ay, iya do. Mau lebih tulu ay mo sih. Baby buru-buru. Ay, dia Pak John Rusli. Seperti Orang ni do. Ipok timur dah, Pak. Ini bakla apa sih tu seroro. Ay, do pos nerohang ko mangide mana da ba? Saya gajang mau murni mana ba? Siya may mana. Ibu ni mana? Karungan na. Ay, di pa bod do. Oh, lo ini to. Ay, ro sino. Ro musis pajitan. Aji do. Sultan Balanto do tong ni. Ulo-ulo rin ba? Ba't dito rin? Oh, ba mangko parhebeng udah bas. Ini do memang. Oh, ya, Mang. Jadi budi. Lo ba? Tadi buti tutul. Olo ba. Sempat juga jas sumpah. Dia. Ang goy sikap ni. Ba, o beda. Do pangalulot karan. Terdok ko. Manuru. Jadi nak kid ba? Naro tu Soniao. Oh, lo. Narong gu tolay nak kin na berbeda. Jadi ibu kuliahan si PM. Hansi Babayar pemahan si memukul PM. PM langsung dipukuli balik-balik. Oh, lo. Roa man ko na wasa sa koni. So ko PM balik-balik Hansi. Betujang mo sa koni ni ko pamati ni ko. Ada udah ba dusa do ba dusa walo. Bahanggo dusa ka ang gabi langsung ko tuwa pinarong ko na basa. Ayamu kulin ni. Oh na. Apa namong ngaro Hansi po. Hansi po. Bato nga, palimaw na te. Jong na lang ito ba? Pasti to pinaro. To pinaro ko han. Jadi ama joda marende ma joda ba? Tumagate. Olo. No, no. So na mantap dah ba. Oh, Tapi maju lagu ahijo. Lagu Jong manata. lagu na jului kan. ulo ba? Ate. Macam-macam Mario buat gitari. Riba ko jo. Oh, ba. Jong ang manatap Tatap umalian Mama heniba Tangis tarulungun Binangin sila mo tinggal hon Hutan
Nasinakap ni Rohan Naiko domar sirang Daiba siadongan Namar siaolongan Oh mapangidoan Tumula jadi nabolo Asasay oras di tanah marjuang saha turapa jumpa Habari besude nasinakap ni Rohan Naiko domar sirang Daiba siadongan Namar siaolongan Oh mapangidoan Tumula jadi nabolo Anggiat Saud Provinsi Tanah Batak Nadi Bonapasogi Anggiat Saud Provinsi Tanah Batak Nadi Bonapasogi Memang ya. Anggiat Saud provinsi. Alay ulo lo Sauti. Waduh, persoalan ano ay. Ito siya. Ay, basta gabi provinsi Tanah Batak. Na Ano dulu ra? provinsi Tapanulitaran lo. Porota pati. Porota. Ngani pa to orang isang de Julie te. Sarong de te. Patorang Alana molo Eh. provinsi Tanah Batak. Duho may si Batak Karo. Iya, Batak Simalungun. Batak Simalungun, Dito, patak to ba? Batak Toba, Batak Dairi. Batak Dairi, Madaling. Batak Mandailing. Iya Itu tong. Jadi nasa si mar Batak-Batak masuk manusia itu. Iya to. Jadi mau pala bersatu na 5 margaon ba? Tadi etnison ni mo. Dang natagtala no mula bersatu. Alayong ko sa ngunod daw Mulo na yung gudeng kami provinsi Tanah Batak. Paling utama sebetulnya Marsipature di Rinabeso. Itu te. Dah, Ay salah. na rata do bataw. Dang martabe to, marhabe. Marsipature Rohanabe. Ido. Ato kung bayo masalah pero rohan ang mangidaw. Barang lati ay barutang tuturus. Happy out sa yasura ko ko suara ko ko ko. Ano to? Do yan ay parutang unido ng Walo mahisi. lang na jula po man ko to ding gadoro. Para tu nang inahotan na sodalon na dua. Ha? Suba tu lang isok Ayaw karon. nga maju ba yun? Nga maju do, otak nga pa nga maju. Ay do gaben na di man ako natutut ba riban. Bagi majo. Pote ang gumajo tes majo akuna. Ate, Ba, so laki udo nung ngata ko ay kiung. Ba. Balang majo bahasa Inggris ni opung-opung sambil marede majakit tupo. Babasa. Oh, beda. Bahasa Inggris na. Bahasa Inggris. Asing-asing ko. Oh, lu asing-asing pertanyaan aku lah langsung ini. Opung-opung marede marjoke majakip. Ah, kamu tuh bi. Dok ko ma dak kwat tusi mo ma. Mana karung lihat tulisan nih. Apa ba? Itu siya ba? Ako ma jawaban. Believe or not.
believe or not. Mana baru? Apa-apa juga. Percaya atau tidak? Kerja ko, di ba? Waduh, percaya. Wow. Ang matok talaga ni Tuwagi. Iya, Chaperena, chaperena. Jadi ya sa botong mundur Hindi na tayo mo tiho na ba nakkiring. Nagipaltapi hansip PM apa ila tuan doan nga. Kung marok sa ngoni. Muda masambilan Omak ni Bayon. Alay pesawat terakhir. Jam 10 malam. Masa macam saya dari Soekarno Hatta. Iya. Jadi anak ngamat to. Cingkaring nih ngono. Ay, di-delay na mo. Iyo. Di-delay. Ayaw Ayaw mo mo nga to. Di kena berdalan kalay kan kurang gua kena berbaji pinggir dalan no. Lo. Lagi Ulo. Romo wak no. Ay baga mana berbaji na ti. Oh. Romana ngaon. Una pola bereng inang kana masa-masa itu sudah na. Oh. Sama tu Ya jam. tu sila orang masa-masa eh. May beto sama tu jam. Ah. Iber mga papunong nga na berbaju. Oh. Baga mo siya. Oh. Amang baga nga papu kosong na masa-masa itu sudah. Kaya pa bro. Ay na ulo ko ya tu dia inatay na masa-masa. Jadi ngatohol. Ay sa kuno na tulo ya ha. Isiwampu. Oh. Itakupalisima. Halace. Eh. Kau di mana kerjain nak? Oh. PM ini mana? Eh. PM kau. Iya, PM. Di mana kantormu? Ayo, ini mau di mana? Ya ini kantor busi nggak? Iya, PM toh. Ini mana? Kalau lihat tu deh. Lihat deh. Ah, pas na kami. Di Kapukuling. Lo. Ayo. Jadi, lewat memang di Julin dan Otobakan, Oh. rejim itu. Oh. Tangkap. Siapa nama? Tulislah. Mana? Tulis itu. Ini sudah saya tulis. Siapa nama? Tulislah. Bahasa nama. Tulislah, terus sudah saya tulis. Nama saya Tulislah. Di mana kampung? Di mana kampung? Kampung Sendri. Di mana kampung Sendri? Ya kampung Sendri, Kampung Keling. Ang bayan dah. Ini hanya nasir memang ide bayo. Otak nga berdala turun. Berdala tusan. Isa si hantamu. Dia nak lari nama beliau turun baru. Bapak museo masukin kupo na mayanap bro. Asa siguro ba ramang ide pa? Sonari ang mana tamu. Oh, lain naman na rulo may pagbuhat na siya na bunga do teng Kasi konis. bata. Balare no parituan. Apa? Akatua ni tamum. Ano ba to? Ni lo may tahu isi yang butuh mana do. Oh, Ako sa lo. upabape. Kung kinain baru na gusto pa yun, kasi ako lekak kalas na. Baru na gusto pa ang babay nun. Jadi arong madawa Ulo. cerita on 4 orang 4 suku. Oh. Ambon, Manado, Jawa, Batak. Oh. Jadi suku Jawa Mendok Putih. Akulah jalan kebenaran. Oh. Oh. Pero memang Namun deh. Hidup toh Ulo. dan hidup. Roh halak kita. Apa kau? Kau bilang kau jalan kebenaran. Itu kan ada di Alkitab itu. Ya enggak bang. Saya kan dari PU. Oh, ako po. Torong sih anak Ambon. No. Hei, beta adalah terang dan hidup. Apalagi kau, orang Batakon. Kau sudah hitam, kau bilang lagi terang, nak? Iya kan, saya dari Pelen. Irian. Oh, Irian. Akulah air kehidupan. Oh. Macam-macam kalian semua ini. Eh. Air kehidupan apa kau? Ya kan saya kerja di PAM. Kita roh anak kita udah lebih. Saya lah anggur yang benar namanya. Ala minum figur tuh. Wala figure rin. Figur. Ay, figur na dulo na ba? Memang nasa ko, figur na dulo.
Mulu na dulu simbol lipigor. Buka baju do dua tangan na buti. Oh. Iya. Sonar nga berkaus kutak sana na matangan na to. Oh iya. Ini hai. Kami turun. Stamina. Oh iya. Ridot to nganggo pigor na dulu da ba giridor. Betul Jo, tapi maju lagu Jo, nang saya mercerita itu Oh. Tapi maju lagu na girang-girang itu to. Itu. Nah mantap. Ama, antur betul lima. Andor Kotilo. Andro Kutilo. Mana lagu? Kita kena minum ya teh, joget-joget ini. Matan sama. Joget. Jurtul, udah saya kok pena lagu suri. Beda nomor joget di mata senari. Paham itu sayur. Andor, kotilo. Andor, kotilo. Andor, kotilo. Andor, kotilo. Ay molo dong haperitua. Nakaulahan inang narati poso. Ay molo dong na tua. Nakaulahan hapeda mulak poso. Andor, kotilo. Andor, kotilo. Andor, kotilo. Andor, kotilo. Abang inangga daambaro bak sai songgok denangga dudak kagakan. Itu teh. Unang inangga baboa-boa nau kutok inangga naboru jawa. Emang Andor, kotilo. Andor, kotilo. Andor, kotilo. Ay, mayang bayang mo rin tuguro na, way. Saya sintai ya. Alilang ma. Ada tusak bayon. Si Cipita. Harus Jangan tahu, jangan dikasih tahu nih mama. Iya dong. Pote. Bertobat to. Saat menanda, saat disuruh, saya saat mainanda tuwatean. Dering maina kita mamuru, saya saat ma inatu panggabian. Mantap. Betul. Lasonigo pa yung na lagu suri. Oh iya. Tangyo jua takon. Nah, tabu kita bang merjoket-joket cenak ini. Olo. Udah ngapa lah sesudah itu suratin tak kira wah. Ay, Ate so Baro. basi bata. Ang gusto lutang at tong basi bayaron Eh ini. masa cewek lalu tengah teh lalu. Aneh hatain lah. Ay nakin na merjoket kami musip po ni utang inna. Ini betul hobi ya. Sempadan di bes. Oh pasti bata pangal homaru. Mau dokon, unang bi itaringo di utang mulunung isoka. Iro dawa. Apa dia kabar labu pangalahuna. Jadi nak kini ba nataringo doa tula gutay. Ajong dong mana tapi kat tentang nomor porang kon. Itu. Najulu. Najulu. Zaman di Ferrari betul. Iro. Dayang goda baroda ba. Marporang mula lagi kita batak. Spontanitas. Hola kutur-kutur raba-raba itu duluan. Itu ridere dong. Tidak kita. Kapal belakang ribak. Pipeberin buti. Bah, ay sotol mah happy ili doin. Dai bolo karo dao. Kamu mesti karo. Ngaben lising-lising peluron. Nah, Torni kita jangan dulu. Saya peluru itu. Ingat kau.
Lupa joleh bering lu babuti. Baru bayi tembak. Oh, bah. Jangan sembarang sayang peluru itu. Itu adalah kau dapat. Sayang Iyo. Iyo molo karo. Jadi aina tani kar bese utamun labok ko ba? Labok, ale menggigit. Ngaya marbaret deng jabu ami do ina tani ala karo, ala karo. Nang do siya. Jadi mabare geleng. Mabare geleng. Urip puro lo tahun na apalagi di giun na geleng odawa. Iyo. Habe me ipare kelo. Anakku inilah udah capek kali main-main satu hari ini. Ngai pian. Dan dia gue nerako. Kalau anak ngau, sini kau tongat neko. Enggak dimarahi kau ya. Tengok ini tulang udah biru nih. Jadi anggo ala kita kan. Ini kok kuda kita murah hono marmiami, hono marmiami. Ipili si deyo na dia. Kita ngurungi. Anggo orang kutu belum minna. Ada dak saton. Kalau gue gini suara do. Gimana kita? Iro tungga ba. Ai tereng to hope provinsi Tanah Batakon. Unang adong betowal. Unang adok teal, towal, elat, late. Hosom. Dang boy mo natok sa butulala na nga di persatukan. Itu to ba. 5 buah on. 5 buah. Itu Saya saya sebetulnya banda deling terjadi di provinsi Tanah Batakon. Na pro kontrado ka hayna nagugui kan. Arong na setuju, Ini mabay na to. Ang sa alam Marcelo suli nga pasti kan. Bamo do jadi protap. Apa yang mulak nga matutubaw. Iya, pasti. Barang dapat to pala kapala lorong isi. pasti to. Nggak lah sudah. Iyo. Saya ada dua pendapat motong protap, mesti nak kena Iya, provinsi. toh, Tanah Batak. Ay Tentang si Tanah Batak ini. Tanah Batak. Tanah Batak. Rosi mata tu je mata mata. Dago. Jadi mempelajari ahona kadet dan ahoda ba ikut betul-betul lo nak tamat asa maju Tanah Batak, maju sara-sara provinsi. Mantap mesti logat-logat. Logat sudah. Mantap. Mulu ni acara dak danak. Jadi dong bahasa Indonesia na napasmat to. Anak-anak, hari ini kita pelajaran apa? Gitu. Unangin dah. Udah sampai di mana pelajaran? Matamu itu jangan ngantuk kau di situ kau. Itu tuh lepot indah. Jadi, na congoni itu ba na dulu? Fisika. Di fisika. Dari si hukum hukum Boyle, hukum Archimedes, hukum Dalton, nah ingat apa ini? Jadi bagaimana hukum Archimedes? Jadi itu setiap benda yang dicelupkan ke dalam benda cair akan berkurang berat benda seberat benda yang dimasukkan ke dalam benda cair. Mengerti? Ada kau ketusian bapak bahasa Batak kau mainnya. Bingung mah guru nau. Bayar bahasa Batak ni benda ini narwana. Saya dulu di mana? Oh, benda bonda. Tahu le mak. Alai gua dua dah ngaji berbahasa Batak kain nak. Ingat tamu. Asa ubain. Nasa bonda. Nabi nama itu bodai. Ikomor mah borak ni bodon nasa boda tapi nama itu bodai hon. Nah itu kamu ngawe guru ini. Ini makan tuji. Ini udah wah. Dari ikon betul-betul lo ni acara no curi ni acara. Ai berbahasa Indonesia baca orang mai siatar. Yang awak pikirnya teh tarilala deh ba. Awak pikir. Ya ada cuma ni bahasa Indonesia. Ini tuh. Masuk saya mah boleh laut bareng bulan. Dari mana pun kau, lama kali pun kau kutunggu pun. Ini tuh, habis orang kita, pasti dari tadi aku di sini nunggu kau. Lama kali pun kau kutunggu pun, lapar pun aku dari sini pun. Jalan aku. Jadi belum ada dailing. Dari mana ya bang tadi? Lama kali aku tadi di sini nunggu bang. Gitu kan? Itu. Bagus-bagus kau bicara. Dari sini aku dari mana? Kau lihat aku tengok kau. Batak. Batak. Kan itu.
Manu Hortano beda ba para Jakarta tu itang. Eh. Tutano si Melungmon, Eh. Manu Hortano. Berbeda sama Horwa. Masalah perbatasan. Gitu. Itu mangamo menatong. Jangan begitu. Ininya tanoku, ini tanomu. Datang kau wasorosor, nah. Loh, gua kan punya surat, punya batas gua. Oh. Gua lengkap, gua nggak main nakal-nakalan. Gua tamu tuh. Tekuli gua ini mana, Pak? Ini pun orang dekinga orang gua. Jadi dari hari Minggu ini ada, Pak. Oh, Lama tuh gereja. Jadi marjami kita mah di tahun tentang judulnya mengampuni, mengampuni musuh. Jadi jami tahun ini marah. Setengah jami tahun, isuku ini mana? Siapa yang sudah mengampuni musuh? Menentukan. Bertuduh satu ngah. Satu ngah yang bertuduh. Wah, jami tahun ini mana? Satu tentang mengampuni. Isuku musuh. Siapa yang sudah bisa pernah mengampuni? Bertuduh sudi. Alai salah opung nang bertuduh. Opung apa? Isuku mah opung. Masih di umur muna. 100 tolu. Sampai 100 tolu. Dangar musuh. Dangar dong. Nggak mati sudi. Orang mati lu sudi. Bayar hari aku nak mati sudi. Nemah. Baka mati ya, habis kurang na ba ya? Beda. Ido. Arong ma lungan na marsahit. Namate sa bula daging unang gumat sa bula restore gay. Ido. So matoppo sana ba? Ido. Batu di matamis. Bato Roma barijay ma ang katodongaw. Mamate binna. Mamate binna. Basudi ma marijay gatong aro karya pakiuras di sudi. Dodasi ma. Ya udah sudah. Tordungo mabayo. Na sa bula siya muni do da samuna. Nawon siya do sa bula kiro. Nana mata sa bula do lagi. Itu juga sa betul na. Ano saya baru man mangudasi ho beda sa bola. Saya ada bola kanan. Saya ada tama po. Ay nasanga do soho sana to. Kaniri punong mate. Apa dungo patong imana. Ay nga merijay biak kaho na to. Nga moding ben na. Daong sa bola do. Ay nang ngiri sumuni ah. Tidak ada anak daba martamiak peon. Nah dihafalon. Tuhan Yesus berkatilah makanan ini. Ido. Amin. Itu tong dari hafal itu. Setiap martami yang berkatilah makanan ini. Tulus na mo ma. Tiba-tiba marsahit mau makna. Oh. Itu. Ijo mah anakku sini. Doakan mama. Mama sakit. Tumpang tanganmu ke kepala ini. Oh. Tuhan Yesus berkatilah makanan ini. Nama Alay malu po. Oh, iya deh. Alanya. Lolo. Ay Tuhan ini rohai di mereka. Makanan rohani atau Rohai itu. Ido apa? Dak kata-kata nai. Alai maksud dan tujuan tidak ada naon ibu Tuhan ini. Itu. Ay malu po. Malu betul. Jadi alani rohani tidak ada ngot selalu tua makna. Nak kini kan. Adong gue ya suami istri neng marsirang. Kita cerai, oke? Cerai. Bagi harta. Jual sudah. Sirang. Bodoh tuh ngepek kononi bagi dua. Kali dong. Terakhir mah bagi anak mak. Isuk kuna bapak nom mak anak ngaon kageleng kau. Kau ikut siapa? Ikut mama, ikut bapak, ikut mama. Sana kau. Kau ikut mama. Sana kau. Kau juga terakhir on. Ikut siapa? Bapak? Bapak? Enggak, mama. Jadi enggak ada ikut bapak? Enggak ada. Ya udah ikut mama juga lah aku nih mana. Kan dari wakil kalau ada. Tidak bapak. Enggak. Kau nak rumah gitu lah narwana.
Oh, bagus utang itu, Bang. Hidup tuh. Ya, sudah bagus. Iya, Sampai itu kayak Sampai, gitu. oh, Ano, iya. may maranagan na yun, eh, kanan na. Saya tahu. Si Honro ako, yung may nuwang turto. Buat may siya bago, magandang mo sila na siya not ko si. Kemarin dia metang siapa? Kemarin dia metang. Oo, Anggot sa haliw lagu ko masabak kita. Oh, lagu mo. Butok pinggol butuh hamale. Ay gudang gosong ni say ngakat nak mo wedo. Say taring oter tani halakani sa toy dia sudi. Ala sige segar ni halay pukui. Kaya jenderal ka bupati dia. Termasuk mamamu. Ada amat to. Ya uli mo masih bata. Tangihon. Hindi pa sa utulog. Kabar Okay. kabe. Bunga kopatan itu di hata-hata ni halak. Bunga kopat tinggi di barita narotuho. Jala unang dibilangi ho. Aka-ata ni dolmai. Nadi ho mapikiri. Una satoi nadi halakan. Ombak tadi ganteng. Goyang Bang, goyang. Goyang pote. Oh, karena begitu. Udah saya udah sang kusuri. Goyang terus. Anggo baritam kawan ngasukot roni dia gowarmu peta hedongan sude halak mamboto alai dang di boto jolmai manang beha parno luonmu pena pilang muda sumantahe asina hodo na upotowi malo 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 dongan mangalului ngolung-ngolungi oh tigo dang dapoto mau lihat dok tutu hari jalai ngot ho martaniang mangulasi ulaoni anggiatu dengan nasude dohot pangoluanmu malapatana malau diputi colmai tahe habeso ada pambahenani nadenggan di ngolung kawan unako maranganangan songon namora ai gabe butong mapingoni arai kucu mami malero ai gabe butong mapingoni arai kucu mami malero Memang ada luar biasa memang lagu ni Bayong Pak. Tadi si Pote, no? Iya toh. Butok pingko na live butuh mali. Butuh hamale. Jayo Peter Mato ko tipati ngo to jurtut. Moloro tu la bot jolmai taringo ti politik una tapuri politik. Ano kau sa puri-puri? Gitu. Hidup to. Masalah ko tiga-tiga kon hidup. Hirot to, ngunang gabi ro. Babe mang bupati dang main ni, dang boy. Ro ngunang dang to dito soro bupati sok kedua. Iya, pasti. So, kita hoy. Ayong mo sa tinasingot. Unang gawe ang kerja ako ni mo mali. Ngunang ang garjagot to. Ayo mau boto sama yang kerja aku. Ngono. Kon bekas tentara dong. Oh. Dia nggak percaya mana. Alai badan juga. Kata tuh sudito kan. Oh, oh. Alai pistol larong gabe. Lama mana tuh muda tuh medan. Parjip mana tuh. Oh. Masuk tuh kafe. Jalan mana bir minum mana tuh. Jadi pakai apa tuh? Pakai baju kotok kaos. Rompi ni uma. Oh, ini mana? Alay mo imana jik may luar kan? Ngono. Lawe mana tuh luar. So mago narana kan? Ibereng mago. Mago jik mo. Nanaguin na. Sebe percuma beda ku. Tato narana kan? Bir tiga. Oh. Gor. Nah, Oh. tembak mana tuh bincang. Tembak. Jongok sudah soal makan. Pertulu bir tuh. Ini saya minum bir tiga.
bir ketiga, mobil saya tidak kembali, akan terjadi seperti di Tanah Abang 2. Oh. Begitu makan. Berarti peristiwa. Peristiwa Norwana kan? Ini mana? Bir ketiga tong minum keluar di mana? Ay si Jik May. Oh, isi dua. Ay si Jik May to. Oh, tenangnya mana to. Igar mana makan? Ronon perkasih rokan. Bang, sebenarnya apa yang terjadi di Tanah Abang 2 ini, Bang? Kau pun semua kau tanya. Kemarin itu di Tanah Abang 2 jeep saya hilang. Ya saya jalan kaki ini, Bang. Kalau terjadi jalan kaki yang naruhan di mana? Oh, ini dua cina ni jaga. Di Pujol mah masih tembakan di sana. Jadi tonggo dah ba. Kan taringo tunak kini de butok pinggul butuh amale. Open air komunitas na bangun. Kan nama lo makatai don. Mamuk. Jadi yang go cali o tetak tu pada dator do. Oh. Ikadis don. Mano gadisnya Neriawan. Oh, Arong ke peta. Mago di leni babi. Kalau percaparan. Buti. Amat tahu cukup perboru. Jadi patu pay ulaw jabuna. Super buru. Super boru. Olo. HP ho amat tahu tu di leni babi on. Kape tong nalaw sa mana lo kan? Olo. Tiki ruksai suri pasahat suri ahok buti. Dan ulaw debe. Itu rigo tapon amat tahu di leni babi on. Ya lakon. Sino masahan nalaw pasahat tuntun si panganon. Mama ko dila ni baby naruani ni on raja di perboru para lah. Bawa na mon naruana. Itu rea kali mah ima malon nama kata. Eko narong ko dila na yun eh. Iko nang dila na. Dila pas hatom may mana. Raja nami, Raja Bolon. Iya datulangon na jolo muro laot tu pesta saya oro isuro mamahani o baby o pinahano. Nagudua na pinahano. Mulo malepi o tsone botong marniak. Sa isipo, nilota pedang marniak. Rupe ko siya tami tulang. Hape nanganguk ko baby o dangong dilan ini. Alasan natin. Alasan na, makulibi. Kejadian. Hiro na ba? Ay memang baby do ba? Ordo sa butullah. Iya. Ada untuk bata. Hiro. Alana. Tubuh jolma mate baby. Babi. Kawi jolma mate baby. Mati babi. Mate jolma tong mate baby. Hiro. Mate baby. Ini kan yang ada. Kan baru pada Idul Adha. Banyak kemenangan sih lu kebatan di Babyo. Idul Adha raya haji di. Oh. Banyak kemenangan lu berpikir ibu mati so. Doh habing. Masih mikir matong Babyo. Lama tahu tuh ini masih tahu Idul Adha naruhan kan. Ada Robi bisa nang. Kelek mau baby tok kenai tahu baru manok natal oh tok kenai. Jadi mula sepak yung pamaho di batu babi. Ang gunang yuri pang ni babi. So mo tugo babi do hoy ndak tugo lubu. Mula tugo lubu ni tugo iba do yuge. Jadi mula tugo babi ono para. Ay tinari uraw buti. Medyo tujolo. Ni odor aterek. Dia bola masuk ke karadang iba hola pinatahu le tare me hure masuk ke langsung. Maksudnya nito butuh halangulu laut talaga. Ini mah baby ate. Jadi memang aharon na ako baby on. Ala itu do adat. Ilo tong. Sarong baby dang arong adat. Ilo. Baby di semua tu adat. Dai semua do adat. Ayah kan. Sangat terkolot saksi itu nabi. Aku nak saya ngok bena tergul. Tak cerita ni bigi. Aduh. Baru tangi bayon. Itu kecil orang gua. Jadi sido. Sini saya tu. Ah. Jadi tari ngok manak kini tong mo rupanya kamalamol nama katai. Akan atel dia sudah sangat malacam. Ina pe mulai hitan. Ina. Mula bala jatuh pasar. Memang latar sorok ke benga manuk kapung jabe. Dan isi atau di pajak ko di pasar. Manguru do di buan. Jadi kejul martahu aku di becaun. Harga ku ke kinna. So maskar kan ini ngaborong itu dia. So boto mataon ni ibo to munau. Cawal ke manuk jabe. Dua jong kaya foto ngapa deuri tolo terbuti. Dia menelikyo bendo malapalapa ko sakala non. Toki-toki besuron na geleng nga si bigay ko barbalok. Beli dulu merica.
Asam. Indo. Garam lagi lupa aku. Ate gede. Ay Jakarta pesong ini ko na. Na belaja tu Kerpur. Oh. Toho di mana lah tu Kerpur? Belaja. Mula matong ibereng dongan tahu tanah mah. Belanja bu ya Kerpur. Tas naon to plastik ngaon. Tu nei laut tu keluar laut tu banyak gaon ada isi tas nei tas Kerpur. Belaja mah tu Karamat Jati. Cabai 1.000, dia segala macam. Ipa masuk mah tu. Tu Kerpur. Tas plastik kau. Kerpur. Mula to Kerpur to. Kerpur ya. Iya. Sampai motos merek ngaon dari besi. Lima tuan lah dah. Ay boloro bersayur. Mula tarap ke pengen tahun. Lama banget ya tukang sayur ya. Ida toh. Ay oke beng. Ale mo sok ke beng julit tibo. Dangang besol mah. Kasihkan cuek deh. Ay mana ba? Dia kama mana naurok ko niya kabutok pinggul buto amali nagulangan na ba artiyo. Arong masalia mama. Magjual togel. Honda mga rooms doon. Jadi anak ngawan SD. Saya parwa sama bapak nabuti. Dia angka mati. Oh pak 5 orang pindah Lucia mati. Gitu. Itu naruhana. Tak may sekolah. Disuruh guru anak ngawan. Bajo 24 tambah 24. Baru anak ngawan di mana tu bulu sada. Apa sa tu bulu sada ba mo? Ay lor sa mi. Ay ko babakku mati ro siya suwelo na. Roguro. Ido ate berarti ang katulu sada mai do ate. Kailangan mo sede mo lere-kere kinna. Jerak si maso malo daw bereng-bereng ni geleng akaula. Yuto din mo. Irot. Badak si ulaw ni mo man. Tak silaw ni. Diba? Oh. Naitaring o dior nakin tetangga. Olo. Nairok ko na nakinar dahil ko nakin tentang Namanya manuk. manuk. Dia Kerpur. Jadi arong madabadong aku diba. Martatangga to ngon, saya maralo-aro martatangga on. Jadi si bodong ako no kalek susu tu jabuna. Kami sa luar sa tok sampah di buwan no kalek susu. Pagi-pagi ngedang kurun mana saya kaleng. Juli-juli ro tetang. Una bi susu na. Udah susu ya. Tu kena danggul hong sih. Aduh ya. Tu kena tulu. Luar biasa itu. Iya, sa keluarga ni. Bang berbeda betul sa keluarga lani. Beberin ko di susu kita sarong lagi ya. TV na be. Berwarna kita warna birok terus dengan hitam putih. Jadi memang itu dah pakai na natel. Ya masih dia yon komplek gon. Komplek. Jadi akta bagian aron, bagian sidang pegawai kecil-kecilan. Mulut tahu ikan ni onen tahun di Jabuna. Sulangan na rong geleng ngaw si Pacang Lorongi. Merdalan. Dikit ba to? Kurang di. Ini sampai merdalan. Ayo. Susah kali makan ida. Padahal tulang sok nomor 1 lah ini. Iyo. Merdalan sa Pacang dalan ni. Ada cuma tu ikan asin ikan niyo kolam mulo ulo ni elaw ni pitu. Masuk. Lima. Marnatelo lah, Marnatelo. Jadi kan songo ini soal sampah nak kini. Iber sampah ni halakan. Ke kulit durian nirwana. Nih, iber sampah ni halakan. Kamanggi sekali dia. Mangamu ko ni tahun. Tua mangamangau. Nih, berin jo halakan tu dah. Kulit ni durian ni di sampana. Ke kulit ni mangga sa kulit dia. Kulitnya berotan. Jual di kulit hatamu ngamanis kulitmu. Nah. Dari inaon aka sifat-sifat. Gaji may ba? Nilai matu inainaw kebeng. Atar pasing oton na di ba? Ngay ba to pa sa sigaret mo? Nga. Budul bebeja mo jo teh asa bergati jo gizi naroa. Aturon naman naroa. Tokin na nga roy na taon. Istiri ni baon. Iso ang geleng ni.
Ini Leon ay. Tangong uang gelek ko. 2.000. Tok kena isong geleng nih masih sira. 10 hari nggak 20. Bau nggak sudah nari ba? Ini makan lah pak. Jadi bilang mak, tu restoran. Ay mula pa Jepang kena naoni berbelajar. Sobo tak kama moda ba. Mga mami naking ide restoran nama, songo ni mapi harga na hape. Oh, inna. Roy na tanya dekat songo ni. Ini bigi mak. Mate cerita ono tu inang kon narwa kan? Songo ni mak. Bidari makan na tani halaka buti pa Jepang be mak. I perpak belajar kan, masih cerita. Yang waka mau kabeda ba. So kalau Umar mama pa malek ke pengen songoni dua kakak mama dah ba. Mga mama na to restoran puang 75.000 dah ba. Nah. Iyo, promosi saya di hamil pindah ber terus ada 60 satongan memang ina. Ama ada orang ni naik kote naro minum tu restoran. Mula siani rupani kamar bajak gong restoran dong, aku bajak nyo, na terima kelak menengeling-eling, Itu macam ada di suku mereka. Saya dia mana kengger kenik tepa. Asal 350. Ima kan? Ang gula ko jual isa minggu kita mangalang gulaman. Ay narunyuan. Ay saya tiap hari mangalang kan? Oh, matong ba jadi ina-ina on selalu saya kalkulator retibo. Iyo. Alay mangotoy ina-ina pina murado. Apa ini? Oh lebih dua kalkulator ni lebungan ni itu. Tak. 7 juta. Ya ada malu jadi 7 juta berapa? Tertinggi lo. Oh beda pa 7 juta jadi dulu ni terina. Oh le beda ni betul tane orang. Ongkos ni dia be. Ngasa 100. Iya toh. Ya dengan mana narwana. Jalo mau. Berangkat me ba? Ngabe tong minum pe ba minum tuak. Minum tuak toh. Mula kamu kata ngabor ketenggen. Baru nak ini. Nah tuan dulu itu lahir dengan anak goda aku putar dulu nih. Toto yau. Ang ngalo ati buaso ko mesti ini to ba. Karti ako pesaros na ito na. Masih kau toto ame di bagas dami. Nang radio toto di lenaw. Ay mula ki baborngin, ngol ligur da pitu. Mati ba mo hidu ario. Kuno bem. Nih, ana makal bayro narwa. Wala bunay buang air bela bung itu jadi di kamaron. Maka tayo basalak iba. Le. Basa gabi tungo to ngabor bikoro. Buang mo tiurare nakini. Pai iloketi. Bamu diturung tol mahoningon. Turin na rubuti. Ibu kabit ise lai. Lai, nang ina ko nang dapoto coaching ningon tekan. Putar mas lebih jauh. Lebih 3 buka bitu. Ai dia. Suku betul nih. Ini mau tahu ya tengah. Yang penting selamat Jo teh. Selamat Jo. Iro tengah Pak. Jadi memang goi na dawa. Tak sadia gurek penilion tonggo. Songong gurung pasir re. Ini pamasuk aek terus tu berdulu sih. Dokter jalo be yang gunung neleo. Ai do asal ngana. Ang gabe no kacit daw sa heli. Manok ngami dulu. Cabe. Oh. Tebu mo tutungon na langon na raku. Siap ba? Cabe tayo ni ku. Ah, jual boy di ina. Ano si mamang? Pero pala sa ere ni Benorway na sobrang ako sumaperlagay. Bentong gay ko. Ito. Ina. Ang opo kali mo daw na raku. Berangkat masuk ni. Tetap termula ka jabu. Jab sapul bagi. Margo ako pasok pa nga do lain nak tinggi loket. Terus aku tak. Jadi hupaksa di korobo dari on. Tu jabu, iyo hupaksa. Ikon marbong itu oleh tu jabu. Iya ma beno talang na. Be ma sabe ini ko. Tidak teh. Ini tahu bangku di sini. Ada bulan-bulan kan. Oh benar. Jadi siap madawa. Siap. Bagaimana? Akadat dan tinggal patut siap. Sana dulu tulang itu. Kada mo sore. Ako kasi boduti juru. Oh matulang ona teh. Tulang itu ula-ula. Buti may. Lima pak naik ke HC situ dan hingga terangkan kono mga kita. Do layan. Ima teh, inna baguda ko ne. Yalang. Masih jam siap. Dang marnaro. Ay baru nak koko tola itu. Ku pasti hod de korro. Pasti korro. Liku. Ido inna. Mga melay beda. Ataw maso atar ningon. Masih jam 10. Dang ro. Buti may. Talang ma di besok. Tinggal ma kabilang kakarian teh bune tulay.
Na baru itu, ngamar bete hutu nyalang. Alai sini me sekian di kan? Bilalangai. Tokin naik kok ambil lo kena aku. Lalu malah jual dua bola. Mandang robe. Buti nai, besi nih mau cugut. Ayo nak kulkas tak. Dia maksud ni batasi ya cugut. Belum bisa tu maga bibu. Ayo gua berhitung gua tu hula. Iya ya, ina buat tu macam mana? Tele kayon. Apa buat? Ada dapur cuma sudah. Tapi aku ada apa tak soalnya ada orang kian tu dah apa? Ila cek kon demu. Iya tu napa. Ayo nama dang guru tu dulu ke batu hula. Iya tu. Jadi ayo dah lihat na tu. Di antara dah lihat ni na tu, saya dah risau bor si jaga. Manat mardong itu. Ang guilek marboru baru marsandiwara. Soba marhula-hula baru marsandiwara. Ay bodoro, ang gusto ko ni mga luya. Dito. Ngong galing nga. Dangi salo. Dangi tal si Betaro. Tirak saya pandang. Inna. Ibu magaling nga, naligo tilbay hurra. Bau puki. Anggo hambur dah kepada kamu bau puto. Dia bau pulau. Dia bau pulau. Atanan namaimu. Ataran namai. Ay kan dah kerja sama dengan anak ada buru na. Sama buru. Dia itu baru. Dia itu. Wah, apa sabar mau dia itu. Itu toh. Ayo dah itu baru. Anak kamati baru pangulayan. Kamu di pangasawanku. Apa botokku. Baik itu gibalik yo kula-kulaon. Saya mate-mate tubur, mate-mate beda tubur. Ay nabiarad do moloro di ba? Hula-hula ni ba? Itu toh. Itu ada toh. Itu ada. Bah, tu si batuana, kaya maro si batuana sa hali. Ang katelor mabayaw na to. Jadi, ay bodo na tua-tua moloro na tua-tua tu jabuni ba manopoti ba? Iko kata-kata do da ba? Binay pinup kata robo dia naksok si Leonon. Ko bido ni Leon alay wo day ni bir. Ito, ka pertuturon. Ay molo hita te amang tuto dokta si anu. Buat pertuturon ta tu si Daimon. Buti do. Ombe hita cang-kincang. Parang dia pusi dugur to pusi tali. Sama tu pu salib babi dia segala macam. At juga ri potongon. Pat orang dang na potonon. Sampai mo dodo de tuon. Mo may tanamu. Sila ngay udang. Ito to. Ay kimanga pe botarine manga borkin nai. Kadang kedapat pe marutang iba. Ngawi ni rektong ko kulamo. Mama hitamang. Ito to. Nasa tongon na yun na. Kasama maktang yan. Daimon. Matang yan. Amin. Daimon. Kula saya amin na tarsilong ka inatanibon. Ay nabuado ka pala sa tanggunak ngalapot tuwa-tuwa. Atoli mamang. Dang nang burjong kula mo. Ceto ba ihuti-huti ba ito? Sorry na. Alay, tigari ka na rin mo. Sebelum mangan. Sebelum amin. Anggong mo tutu. Alapok kamu sa tangguronon na. Ito to. Kasi dali kiray ba dungo? Itong nila pa kopyo. Kula dungo si matuwa ni Bon. Mini mamang. Bah! Ay, sino mga lupon? Mamang. Bajay buru ni ba? Mana benar mati ngayamang. Daimon? Kula mula ko tuhuta. Melabor to si matuwa boru. Nabur juga do helatay. Topuro surat di boru na ni sinasalpu yo bapa. Ito parhelab wow. Jadi doon na si matuwa boru. Dakto. Nga uberek kilata. Ilo dong na. Ay, ilo da ba? Ay nga yaw, songo di da ba? Ni ona jadi doktor hidin na jataron. Dak ya ibu to amu dubi jatar kadang berjurusan on. Minum mahami. Tulako. Jadi saya igoi tau. Ay sino orang mang? Kababula di. Bola. Babula. Ni ko ni si beda konsoy. Pistolis. Uy, ito. Pwede cerita ni bala mula mak. Nang boleh tahu. Hebat tibis. Lewat beca. Nah beca mang, tak tu tatai niku. Beca kecil dulu dan Bahido, atu dia mak tu kapu geris teh kita tu rabong merah do. Niku. Bahido teh ina to. Merdalan. Dulu sampai na sautan dari berbeca. Itu lewat berbeca kita. Boy, ibu gorai macam 10 meter. Itu naik mak, itu rame bungi
Ada ucu birau. Birau. Ugo tadi mah hai na ucu kita lo ko cimet ko don nigo. Apa tu jamu? Si betul aku dah bah orang memang kena. Saya dia di kuala hubon lang. Ayah dia inna. Omma model le tadi kira itu kira mero ko tu baru naon burju hamu to helai. Akka pare ma curi merbit hami dangi salo. Ah. Burju hamu inna to. Apa paru ko helai. Aduh lo ko helai. Masih foto-foto di bawah tadame. Iyo tong ba. Makasih mo tuwa ada mato. Ay tumagonado sol man bisuk dari para napistar. Una sila pa mo. Ito. Ay da mo buru hitaan na julo ko riburu si Serepina. Oh, itu. Ito to siyang giat si Tubur. Dupe belak kanganon. Dat si suwe gordo keadaan. Saya mau gua rigeleng Alexander. Tapi lucu pun. Iyon. Ay mo Alexander sa botomu. Lo. Tinggal di komplek ko majawab penengit. Alex. Ang itu ba? Alex. Itu to. Frankie, Kanodo. Mitchell. Mitchell ini itu bang, itu Michael. Kok sesuai dong, Kok sesuai dong? Jadi mah ribu-ribu macam kita. Oh, dah. Orang masa hari dia bah, on pengembara dong. Oh. Pengembara. Jadi tersesat memang ada di sana guru pasir. Oh. Wah, aku mah ngapigari mana kan nggak malebe nggak mau us. Suatu waktu pingsan memang ada di Julun di Jabu. Apa Jabu, undang na Jabu gereja dong. Oh, Nasi boto pingsan memang tuh. Tori buka mah tuh. Apa padita? Oh. Kau ibereng tori tolong mah ibut. Tolong mah tuh gile umangan dia segar mah tuh gimana kan. Mulak memang tuh. Mulak tiba dulu padita masih mau mulak. Jadi ibereng ada kuda di padita on. Oh. Kuda on tong malo. Olo. Bodo mulak sediron. Oh, ngayon. Ini nama tua on. Mulu pakai muda on. Mulu kok amen sodon. Oh. Mulu kok puji Tuhan berdalan on. Oh. Mulu kok haleluya bolak balik kemana? Oh, iya deh. Oh. Amin. Maju. Puji Tuhan nam. Wah. Puji Tuhan wah kencang dia Kencang itu. Tiba-tiba dong jurang. Oh, lubang. Lubang tuh. Amin stop. Oh. Ada nih biar di mana? Ngapa? Agak. Puji Tuhan balas lompat musik. Ini pun lompat. Sampai ada kita mundur sebetulnya selama iman kan. Oh puji Tuhan balas lompat. Sebetulnya haleluya nomor kon di mana? Iya, datang ngasih diri. Unang masih turun Ada yang selamat di mana? Puji Tuhan dah lompat langsung. Ada testimoninya jo. Nih. Dia tang dia nah orang rohana tu bapak na. Oh. Alam di gua tu harganya mangap bapaknya. Itu. Alam harga. Apa ngau tur becekmu? 50.000 tu saya donin dah. Oh. Baca gambar tu pasti 50.000 na bapak non. Ada seorang bapak mamak keda, lo mangan dekat. Tu anak ngau. Saya minggu naik, kirim lu saya lusin naik. Karena ngalak ku 100.000 lucu donin dah. Kalau saya lusin naik lah, aku dah juga. Ada di bawah mah, deh. Arita? Ada di bawah. Andigan. Saya andigan. Andigan dah satu tadi. Iya toh.
buwan na madung. Jadi hui mau dapat Eh. hui deh honda dulu. Alai malam tengah malam lebung kuburan. Itu. Apa? Song kuntilanak. Nah. Ngaji pun orang. Wah termar soba Tuhan tolong aku Tuhan. Ngaro bebe ku niku. Apa ro bebe ku deba. Jadi budi mai. Jurtul. Bolo ba. Pature malah po dengan mabay na te. Bolo. Ang hamil ako majur sa rubelati. Oh mana Unang may biar rubiaya. Unang may biar rubiaya. Jalaw tu na dua. Dang na tu ya mas. Ay may kang Bahi dua tu. Mulong menggugay lapomon. Aku berjulu. Lari tu. Sige, Orang kalai bacawa. Oke, Pak. Oke, pada. Hidup kelebihan ni mah. Berbudi makan aja. Betul mau jauh. Doain mbak teh. Jadi Buat jas nai. Jadi ade Oke. akarong ada. Boleh ba? Robe am to kenal sum se. Roba mo te. Gua abi ayah urubak ko na ba mana? Kawak ko na mo. Yo, Pak, jaga lo nak. Oke.